ngarang aikogi Home Minister Amit Shah na kauruktuna chatpagi matang sida aikogi thamnari ba expectation se aduki matik kano mayamna thamnari ba se maru oina hauji phawba aikogi minister expansion tawduna leiri ba wafam sigi matang da expansion sigi matang da oigani haibagi expectation si ai amana loina thamnaki ba ngaktani adubu aikogi expansion tawbagi matang sida di check muk laudri ahan bada aikogi mahausa gi phibam da hanjilana ba thabak sing yangsan na ba sida he hana yengsul luko haibagi matang pakak pirakpagi mawong the lag it was kari di habining was the cover singi headline singsi toy with Toguk Singki Quadi, Maru Benino Nabagi, Sigi Maru pouching Maka Amani. The Hanamakata notice window, viewers in Kaikonaba Tamjeri, I propose in Pijari, Aduga Hojik Hanapokalabasi, Manipuri, Honorable CM, Atumatam Giwina. Home Ministry of Indiana Kauraga Unabagi Wariniko. Aduga Unaba to the Saiki Miam Pamba, Tiki Ministry Expansion got Hama Karianjala Maniko. Sigi Matungaki, Akano, only have to talk Tabagi, Matang, the Wagatra Kanbatugi, Tayunaba, Amalay Hibutuni, Aduga Wari, Sandare, Santi, Lena Bakan, Honor, Wai, Hire. Aduga Mahilagi, Hoiban Pigi, Oipa, IRB, Linker Paduma, in principle, Haibako. Some Wakalun, the Aya Pire, Matabo, and Sanction, we can delay Trigo. Anyway, how should she the Equina Mianga Awabasi, Quality Mariwari, Bese, Aduga, Mietri, Laiba Posak, Mayam Sing, Sigi Marata, President Rungi, Awaba, Munglay, President Rungi, Matunga Gidi, Equia Muka, Akoi, Pams, government, popular government, Maquilingena, Ko. La Ibuki or Kemsana CM where I am Luridi government whether the government is led by or even CM Kemsansi popular or not have a kind of question adu never. Polo Oibro Oidabra have say Masagi 91st Constitution Amendment lap the 164 say 1A Magi amendment of the minimum ministers the Layu have any stake is Aduga Union Territory in the Ministry Minister Tarit Kumana Ranto, we are mandatory way by Habatare. Maduna, Sigumasi, Sihana Togudavani Havani, Mam Democracy Satpalay Bak, Socialism, the best of Miamga, but Habakta, Masayimi Ama, Ni Ahumna, Apagomi Salai, say, Kadong the Yadi Havani. Masi constitution gi kanoni mandatory kanoni sihana kangadoni aduna hariba lapses single hello devani aduna masi gi matungda apaba thabak led by a good leader na tawbudo amadu utkadabani haina aina thamningi adubu tien graba matam jam laitre huji 2027 election la ai tajida ko then adu mamangda thamanga taruki mamangda mu korok kandak lakhi badigi matungda tha taruk phangi ga so nanga so hainari dana Sigi Markathamani, Hoganga, extended period. Sigi Manunda, Adum Ministry, Kandra Labor, Hibasimaxi, Canoni, Constitution Kongauna Bani, or the Labor government, popular government, Nati Hibani, Adumapo, Honorable CM Sinamadu, Yam Haisingna as a leader, more in a tackle to in a Kaliko, Aduga, Ikumiamna Palm, see, trust deficit Amatari, say, Labor government, people that has the Bangkok Labor say, Masi, Masimadi Amtuna, Wigi, Kanuto Honingi, Masagi, as a Santiki Kanodu. Yamna akanaba concrete kenoma akoi pirakpagi mahuta santi leinab kan no ga na halution giba manbagi wangangdo akoina pam wali amaramdi akoi yam sathi mong da waba yaba ware metri dagi oiba lambi chathok kisnya daba even lifeline or national highway chatpa yadaba then manipur gi interstate highway chatpa yadaba mayam singa sida adagi amuksu lairiba singa sida Kulai di Tampaki lam de Kadi Palo to local singilam than a free habagi, then Rangs who kapagi, Makontaba, Mr. Complete Mayam say, Estate Kiwadi book and no Mayam see, Kogi, Estate can list the Yauri book Ponico. Akogi Sabian Sedungi, Lady Bangasagi, State list, central list, the concurrent list, kinda, Laibugi Marta, Equi the Labor, State Keep Water, Labani, territory Yangak Pavase. I don't know, Akosita, overall characteristic of Kanosita in a young Matamda, how you live Manipur state, a pale state, Hibunia, in some thumbing medical. I don't know, how your pale state say, Ekuyam section a yang doni, what is pale state, I was
मागी ओरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर की लमदा लोइनमक फेल ओइसलकपा को अदगी मागी ओरिबा कनोगी जुडिशियल की लमदा हाई कोर्ट जज अहुम देन लैतबा कोतबा सम येंग कांदा अदग पब्लिक की सर्विस ता लोइनमक हिरम खुदी मक येंगा मतमदा इको नॉर्मल सी के लैतबा येंग कांदा फेल स्टेट की माई कैरेक्टरिस्टिक्स के हमजे लैबनिना अकोइना मसिबु फेल स्टेट की एक्टिव स्टेट वनब होनबगी रूल सिमा मसि डायनामिक लीडर्स ने हेक लोगली मरमदना ऑनरेबल सीएम हुजु लैरिबसे नाउ is going to take the dynamic roles to play active yamna kano iba government ama run tawbugi kano uhaningi aduna most faithful kano do kano head habatare adugi kano ngata su ohening de aduna central state relations the federal jamgi structure the laidiba ko state ki power da mayam yam pami jasini sir yaba moina hairak pokola po mayam di haibi yai tawuda di akoi ki side gi singai di people ki natka integrity ki fruit mayam laiminari si ki sokpa mayam singa si yenga kanda aikoina amadu haiba ngamba koppa ko hojina tumin palai da leiba manba dagi kano chatpa dagi hoji ko lekhai ta da ba mayam sing leiba se masi bo akoi da singna ba yaw dagi miyam gi trust deficit ma tai ta jida aduna sigo masi yam thuna to honingi aduna khurak hangdana leiba security forces mayam tawrakan da culprit mayam control to ba then hoji ti khulai pai ba gi oiba illegal immigrants singi activity ni haiba se akoi da unrest ho liba nuai ti ba tho liba se makuna ni haiba se ma cheng chenga amna clear no lairabani na very kanoni akoi ki yamne specific objective amakha akoina changhan ningi government sina karino high kanda manipur gi ngasi phawda lairiba tangdu laita da ba sibu thugai oheliba mayam sing ase illegal immigrants armed groups mayam nani haiba sima yamna clearly identify tawrabani na amasung nungti nimi khudingi madu yoiba example akoina urabani na madu khudakta akoi kanoni madu laksin ba compared to bagi kanoma koi alakot aningi madu da miyang gi kanu se thaja ba ase khatang hangkala kadra natraga di anti incumbency factor haiba pose yam nakna adum layena lawi aduna miyang gi marui be issue hojik laiba article 3 koigi si manipur das gi goinadi manipur gi historical background adigi magi leijariba reality adigi magi merger agreement through the lakhi ba status me amji kan ma ji kano to honingi article 371 c swai daga semtok jinjin tawbagi sai area the state initiative logba adigi assembly daga resolution lawga territory integrity gi mamang da logi ba duma sigumba aiba miyang na pamnariba kaidaba manipur aduga amuksu illegal immigrant mayam na kulai paraga irang tholi bise lakshin ba sina men kanoni na logi ko si lokala kanda da akoina kano wer gani miyang tharu thangwari tamge right